ita mawomeba titona mukwata ate latwa igone mutwe tutona kumukwata latwa twina thina atunenge namba ya simu atutabie eke simu ne yu twalete kuthiba nikenda tumone nina uthocha uithwa ritu thini wa kilungu kicha umundi na indi titakwandanga ibinda ekainde ni muthocha ndakitali nikenda ambe tukethia tutabi atindata na indi tilika nthini wa kusomethia mawau ala mundu Dr. Nthenya Wuita ndakitali wa tindata natindane samo no karo tikalibo ti asante utuite umundu ndati nene mawau meba kana ni meba la Muita nthini wa sibitali wenyu nitwita mawau kauta nthini wa Nthenya Herbal Clinic na ninye nitawa Dr. Nthenya na nindongo ese ikundia matakitali ninye mwene clinic na nitwita mawau maingi nthini wa clinic chakwa lani wauma tamawa mamutambuko mauma osiai maaka gynecological disorders mauma infections ethani mansi asia mauma kan infection ya thakame mauma ulcers mauma amoebiasis mauma typhoid nitwita mauma asthma mauma allergies nitwita mauma Nthenya Herbal Clinic no nthini wa witi wakwa kwi maua mwenda ita ndiaba kwa sanita maumonthe ule tenge mundu wa kanza ukambetea ndinamba na witi museo wa kuita mundu na thina wa kansa mundu na thina wa high blood pressure bado mundu na thina wa sukali bado lakini na kwa ni ita na mwasu ni kia bidii ka make sure mundu abikia kuwa nesa wow mama usuo the yeka nesa kutoka no ita lakini ndo omonde twito no mana onde no twambilile no wa arthritis twambilile na ndi ukulia arthritis no wo wiba kwa kigamba tuwita hata mutambuko wa mutambuko wa mutambuko weta weni chau with it we men muno ile betani ya ukamba we bona akile nenda kunene ndu ni mwingi wo woni witha muno we genetic na utiane awa kono kila wiki sasa cha genetic cha the no arthritis da soso wisa kwija kamwiso kena the no arthritis kana mwana wake so nwenda autianewe arthritis ni eta ni mathina ngeta the na lack of calcium mwene ila wetha na calcium binge wetha na calcium ya kuyilo mabindi makometa mina low dense ni matani yako the problem ya arthritis nona kingi excess uric acid mwene wona arthritis itha yikundu kwingi bado na immunity ona low immunity acid su ita uric acid whether yimbinge mwene ka cause inflammation kaneka form maybe crystals then wa joint ikeke deposit crystals then wa joint sia mundusu i form a certain kind of arthritis that is ni kundu kwingi muno bado kwa arthritis ita wa immunity uketha ni arthritis ya autoimmune arthritis like rheumatoid so it depends mundu na arthritis ya muthemba mau arthritis bado kwa tasia na nini sana nini kwa the arthritis ona kana cancer before grade 6 ona sia primary ona sia high school matuka maundu ona pressure tindu ona pressure 20s ni mbingiki ona sukali na kama makasi wake unless ombe yuka ni kalaka kuinherit kuma kwa simo maana asia wena arthritis ni kukosa chao mwana ni weana naye na akwa ni arthritis no akwata this genetically kana dala kito sinsinge mwene jato kana no kosa no thina wa immunity thina wa calcium enough mwene to sikosi arthritis mathina tasu ona overweight no kwete arthritis kilo mbingi another thing atha ukingi namba ukuthaona wakatulika kubando ukobwesa ngatulika ingi those injuries can later sikaruka kama maumisio bombije bana muda kwati accident bandome muda kulikile bandome later on yes si undu seka na muda kada miaka mingi later ni akwetha ya arthritis back na you whichever way utono kwa arthritis kana ayuko kubene ndonda bye kana nikenda mundu eso wa arthritis ni the same kindu kimoni choke cause ya arthritis ni sindo bingi cause ya arthritis watu ambe mundu na kilo ona weight bingi ni wa arthritis we press mawasu ama makwita weight mwingi wa mundu it can also cause arthritis ndio sema na maisha mundu ya kwimba ukanda kwa joint pains ukadhima wake wapunguza weight kaneka exercise sio taisu daktari ukatela yumundu ena risk of you ne wanoa na bandu bangi ukwigwa lakini kiuno kipenda na arthritis mundu wa uito wa umwe ukethela maybe tamao mayesa ku stand the weight is ukuwe na yoba ya mwe we mundu atono manata ena arthritis through kuthimwa
akethira tume kusiranda kamene ndu tuthima tuthana mundu uthima tuthima kusiranda kamene ya mundu usu twethenda kamete ite kushow arthritis itu rifaa mundu yakakunwa bisa eka x-ray kana some scans amana maingi mundu ni wasasia ningwigwa mau mayalia okuweta akasa ni wa joints isi akomoko sina wo na yuno trend yakwa asia mundu ni tawina mutambuko no tona kuelewa ni mundu ekawa yundu ndo wenda kitali nye yuta ndenda kitali mundu akambelesia na indi diran kwasia isu ni arthritis just from kwedukesi ndo mundu kwegwa ndo manyane arthritis nundu kwima woma kwa na arthritis netha na wathina mama lenyu kono no ngingo kono no mwongo but ti arthritis like a disease like brucella Pusere uwa tuna thina wa arthritis. Wana determine wala weno joint. No thundu ketha mundu ndo sumbwa na arthritis na thathinge kumusumbwa. Lakini joint pains bingi 60% say that sit and could say arthritis. So no udhimiwe. Lazima athimwe. Kana kunwe bisa. Okay. And muthesa mwendo yakanze okethio kwako bakubengwe and walimu white arthritis. Wai man obinewe na nenge twa wandoto no sisi mundu kama kana ne mwo endo kathimwe. Na nono daktari tena keba nienda ukuteithia mathani wa omonde. No thio kona daktari kuna witha kana okamukunia simu. Na nondo tena keba na namba ya simu ni nayo kangu nengelelie uandike ti lazima witha we mukunia simu mukulie kule ona no akuite we musi or through kukunia simu. Namba yake ya simu ya Safaricom tuambia nesu ni 0720 641 059. Nengu tuongelela 0720 641 059. Namba ya Airtel alama asianenge ya Airtel 0732 279 727. Nengu tuongelela 0732 279 727. Arthritis ndika ubiniye na yune ndo daktari atutavye ala tutena simo kana ala tutena credit temubiki yaba naende daktari no sio katulilika nani wa kwambililia tiketha tutono kuona bangi na ketha no thuku mambi ko wachuma nikenda museisia ama ne baloto no kukwatia endi museisia ni nziuka kuna kundulembetane yao kamba kwa mfano Mondays tau muthe atendanga kwa cia mboni na Mondays ni tha mboni ni beta wa principal house wa keli ni tha sokoni wa Masako so every Tuesday ni tha Masako baba nyumbeno ya chama kicha CCU ile tena tena Massmart supermarket wa katatu nienda sokoni wa Emali na inge kathi sokoni wa Atala so this Wednesday na the Emali the other Wednesday ni tha Atala Emali ni tha nyumbeta wa Kidmall guest house ila ya PC Keilo na inge tu tha Wednesday Tala nyumbaita wa Ndoki guest house mawa kana tenda masokoni eli sokoni wa Masii na sokoni wa Thika ala Masii twenda nyumbeta wa Jabulani guest house ile sianitie na kwa Peter Mulei na inge tu tha Thika wa kana Yulu wa Lista supermarket mawa katano twenda sokoni wa Kibwezi na sokoni wa Matu vala Kibwezi twenda nyumbeta wa Kings guest house kusianisia na Kenya Women Finance Trust inge twenda Matu wa katano nyumbaita wa New Thika Lodge kusianisia na Cooperative Bank wathanda tu kana Jumamosi nitwenda ama sokoni atatu taunini ya Kitui ya Wote na ya Mombasa Kitutu ta nyumbaita wa Singino Garden ila Ikalundu stage nitwithi ya Wote nyumbaita wa Morning Glory na ingi nitwenda Mombasa muthenya wa thandatu Paura Haleo Complex Mwembe tayari mawachu mwana kana kila wachu moto motha ithini kwambia sasta ni utu vingu ya ndo ma Nairobi twetha taunini ya Rwai Nairobi twetha Rwai ila Ikangundo Road wakana kungoro room ya Kipeto nikita wa Lake Hoyle stage sita wa Duni stage ngolova ita wa Duni Plaza kila wa chuma ando ba Nairobi that is Duni Plaza first floor room number B3 wangu nena basazi wangu amina kuna wanekaro unena baisi asimu kana undume otumani mukuvi nikenda mbika kuthenza na witi wakwa na nisi kwenda ni kwa ngai ni muvikia kutetheka kwa namina thina wa malenyu na amina kumaelesia ya sana daktari naenda na namba isu sana daktari siba ukiyone na ndio lilikanyakana ndenya habo clinic nituita inde ngaini wobo wasya tisoka kwa kumundu daktari ba mundu bano kwenda kutetheka na inde we asya maybe ni wiite hospitali ni mbingie lakini mundu akasa imbesa nuko nikite muno na kwa nundu wa elesa ni wona utona kumutethia kuvowo wake wa arthritis ndevi
we mutethi ata ba kwende bini. Okay, mundu urutu thana ithimo nituthima mutambo kutoka na mutambo ko ni wiva kindu cha mbende wiva na mutambo ko wiana ata mwene rathima mutambo ko atu sisia mundu rathima mutambo ndo cia calcium level yake ili ata uric acid yake ili ata mundu awete mutambo ko wiva na wiana ata mwene kulinga ndo tuna kithimo kiilie sio ndawa itegemea ndo mundu utwethia ailie nthini wa mwi wake ndawa bado turenga na kulika na mutambo kwa iba twethia undu ndawa ni cia mithemba mingi ko ndawa cia mbeke ko ndawa cia capsules ko cia kwina pesa ya powder kulinga ni mutambo kwa mundu musumbwa bado tu boost ya calcium sisu tupata andu mele tikamya kike kanacho kitumia kwa wingi nikanacho kitutethesie mungu bikia kuwa nesa na nundu iki mateleo andu matisi mutambo ko ni chao ales to mele symptoms matisi itu mele symptoms lakini nawe kule yako ni kulitie mundu suko lino kwenda kuitwa lakini mubuko wake ndu kwitikilia ko kube ni ako no okiaka ibo mbesa hiyo mbola nitwelea nawa na ndibia kwa yunyanya mwingi muno nini abo menda bya na ipando netongili 10 netongili mbao netongili 80 patu wako beto ketengili 5 ni vinya monopio pati na bado mundu so yambia dosi yambe na kutabe either itegemea na mundu so awete kiasi kianata kwa mawaite kabinda ka 3 ka 6 ka mwaka na ka miaka 30 ni mundu awoje miaka 20 10 miaka mbayo mithelu ndanda mundu awoje some 2-3 months back bado kwa miti tena ma respond ya faster kuteangi so ni kutegemea mundu anyonda wayambe anyodosi yambe either according to doses anyodosi yambe nuso kakithimi ningi yakeli tukasisia hii ni beta improvement mundu anyonda weno tuko na pay state improvement we can also change the medicine tuka change ya mundu baka tukathithia mundu na ule kutumia ndakaikale binda ya sababu na patinda wasi mbesa mbingi in case ukazaenda kwa mbola no ibe mbola wow bado no ibe mbola lakini akwa indi binde thaye mbingi lakini mwiwanite nake lakini no kuitwa na no oke akaibo mbola ngi na keso kumino waende na kuitwa aendeo na kuitwa wow uni wosa naende musisa mwenda ndio lilikania ibo ndio kitakuka unewendawa twa no thimwa ona thambe na mbesa cianitie ndebi ne munana wa mubuko waku onumwe yobo ukanena na ndakitale ni unena mukegwa na chau ndebi mundu bailite to mundu wangu ile kana ino kuthimwa inu uthima wa nambesa ithimo sito ndu nengetwa mana ni mana ukatha mundu no athimwe akatabwa thina waku kana ketha ni arthritis wina arthritis muthemba wiba na inde yu uyandikira namba ke ndawa kele wano ukakwa tombesa ukawisie na maboi kana wamina dose ni mwatiani ana mundu usukethila nitwamana nitwakuitie arthritis ni mumatia mukaikithia mundu ethana waumie no aboie pio kana auma ni wauma na no thini wa treatment ya ndenya habo clinic na kwa twenda na pasa za mundu wende taboete nitithima atukona etha mutambo ko wambie kwa mfano we ta 60% twende kabika mutambo kabika 40 ni wathi uthete mundu mwabika kwitha we 0 to 10 pinda tunenga mundu ya kusia tumunenga review like ya 6 months ya 8 months irrespective ni mutambo kwa iba mundu sio waite tuona yu so mundu twenda nake o matu muthimete o asiokete kwa bekata thibona mutana mutambo kono abika 0 nitis na ni reactive kitu munenga ndawa ya usie ya mutambo kondo kasioke ndokasioke na tumu na akabindo kasa kakusioka va katika tindu za communication ndo mundu su wendeye na muno mutatletha na maundu maingi ndo ya mundu su yangu niesimo anda bendo wendeye tiwo na ninde kuthanga ulikana umakwa ndo mundu su wendeye na matukola mausioka ni mauvika kubika abikie wita nesa kana abikie wita tatha na bado beba ndabatialite ndimu ya asioke toka tuthima tuthima ingi theni wa kithimo kitu na wala akuma tesa ubika sibitali na maybe unatoa kuna simoti yesa kuelewa ni muenda akwo tuyenda ako tiso thiko nundu ni wona program yakwa yumete Monday mpaka Sunday na tukathi kwa mundu umwe ona mase nuna nje kwa nganyende mbele kwa kitakwa nanga uya tuyenda ako mundu kabisa mundu suni we availi yako kani ko kie uba ni ko kie taxi nona mayo kama kapaki wanza ngalini etha ni bandu benkolo baninde yakathime wanthi andi muiti anthi pela masasia nyene mena kuthi sibitali sikutwa o any aka mention ending sibitali nundu
amena kuyala mundu tono kuita na kundu kwenda kumaniko wo wako na maybe meithima utangasite we moku kiu kwenyu ni mwika bukuteyeka mu alika ewe ka nyumbani yake ona kithimo alika bado ewe ka nyumbani yake siri ya muwauni yake na ndakitali kueleza kwake na ndakitali okay watu mundu watinda ngalikoni cia mboni tutulikanya ni uketha ba na inde witu lilikania musesa mwendo ajundi ambao kulilikanya namba yake etha ndo ebika kuloka thi oni mukunie simo namba ni 0720 641 059 kwa alama Airtel 0732 279 727 namba Facebook yone kwaku na nondo mondele mamboni uni nienda tutabia aketha ba na maybe auke gina wachumwa okay uni wa keli ngethwa sokoni wa masaku bana mina kumutapia baba nyumbeno cha makicha CCU kutinana na Massmart supermarket wakati ngethi watala na wakati ukete wa ngethi watala na next week ni ngethi wa Emali tala ni babu Nthoki guest house yulwa Melosa supermarket next week Wednesday ni ngethi wa Emali Kidmore guest house kwa PC kilo wakana ukete ngethi wa Masi paunja Bulani guest house kusana sana kwa Peter Mulei na wakana wa next week ni ngethi wa Thika yulwa Lista supermarket wakatano ngethi wa Matu watarokita ngethi wa Matu vauni Thika Lounge opposite Cooperative Bank na next week wakatano ngethi wa Kibwezi Kings guest house wathantatu ukite ngethi wa Kitui Pausi Gideon Garden Kalundu stage na next week wathantatu ngethi wa wote nimbeseto wa Morning Glory na mirume kana kilo wa chuma ni tha Rwai kilo wa chuma ni Rwai na mwe ni tha wa Kangundo Road la Nairobi kila wa chuma na barama mwezi kwa Nairobi ethani wiswinga likoni sia Rwai we Kamulu we Utawala we Kithunguri we Embakasi onde we Choka we Ngongu na mwezi kwa na Kiambu chonde choka Rwai lana mwe Kangundo Road nyumba itawa Duni Plaza Unia kipetro ni cha Lake Oil Petrol Station nototo ichokaro itabikite Quickmart nyumbesu yetawa Duni Plaza first floor room number B3 na nikila wa chuma kaumotha ithini kwambia sasta asante ni ndenya habo clinic na ile mwanani wa uni tobyo ketho kiita ama wume ba nondo mundu we bau indi ndakasie kila aketha kiita ndimu wau ko tobyo ketho kiita chao okay ngaita maumo ndana amina kumutangasia una minomia uthena wa mutambuko ara mefahamu simatisi wo mutambuko witha wili hata na bi yikeni ni ya weiye na nyake na thake ndama nyaka na mwana so weiye mutambuko ethani ndana thena wa malenyo wa wani njoni cia kusionde ni wimba ko maune ikokolani na mokoni mba kwimbona ngingo na itoni cia mau uketha na kova gulana ndoba ona kova kitambaa cha mutondo bikia kova kuthikwa kundwenda amondo mwasa ni wao yanda kurala kandi kwa mau na kuya mau linde kupyuva ukethia unaenda kwema ndwima unatutanza kwa chona mukauke no tulange ngudu kudwa jalengu ne utakandwa thina wa ituo kukila moko na ana makuna moka kanisani uthero kuna moka kanisa ndwa thina wa malenyu ndwa thina wa kula ni ituo ciaku musiaisa mwendo au kwa kwanza nyabo clinic ethani uamba ono mabatosu kwimba kwa muthena wa kwimba thina wa kwanda kulaka ninjo ni cia mau na kwithia no kwalo kethana thena ndacho ni kusodo sunzo balicha angi mothe ya ikanda kuna ngina athene kanda kusunzo balndo thina wa chau wa malu kati mwa no make maisunzo baloko na banini kuma nda kutoza tucha zo na banini thina wa chau thina wa muongo mathina sumo ndene mathina maralisia mutambuko baloko tukatambe kuthima twakishaka na su chau kaso thina wa mutambuko kwa mfano tha wisu mundu mukana wi mutwae kana uyu mundu bane watwanie na thina wa mutwano waku ndo asovikia kwata mwana asema thina meke mako kingi muno musiaisia kindu chambe ni waindi wako na bisa wako na thina wa blocked tubes late sita wa HSD ya usakara tube ni blocked na wathi wako ndukwitha ndukwata witu wako and blocked tubes hithi kwanza nya thina usungio thina waindi musiaisia wako so thina wa fibroids tanda wasia fibroids ni elesa thina makosi ya infertilities kwa mundu muka aya ewa ndo kunapisa da kiro chambe na thina wa cyst kana ovarian cyst no ibu yaku isu ni siamu ndo mukachau kwisa kuitaba pe thina witho common muno na wayikeni ni miaka 19 mpaka miaka 30 yitawa endometritis ni no so ngio sia ukosa infertility kwa rate yo lo daktari tu abuko atobia kiuni cha nondo for real nini witando ingi mayasya mundu maybe ese kukwatwa ni thina tosu wa endometritis ni kana with ni tissue lining yitha ya ikwata nza wa kizazi tungu ba growths that is very painful na tukosa ya bleeding tutu na mpaka ikaya ndeka na mpaka 20 mpaka 30 ukeza mwana osu atamite pain kila ndeka ndwa pain
uko ndo na lusi ntana ke muno pina si ani awe wa lusini kuba ni mathina malikire chau mwana ni usu munini kuba ba meko 20 tanosume common mpaka 3 za mwingi muno pyo haya mathina maso na ma fibroids akire meta ama PIDs mathina ma PID kuza na infection then wa pelvic yaku akire mathina ma mundu muka mausi ukeza mundu na PID ndaitaba mundu eke hiyo ndio itawa polycystic ovarian cyst kuza tu multiple cyst with the ovaries ya mundu mukosu ukethia ndaitaba na mundu athimetwe ndamandaka na thinosu kuno twenda mundu mena mundu muka mamba tene meli moka thino thenya bo clinic tuse thino wa mutwano wo ni vai na kasoro thino wa chau thino wa mwi wake kamina kuthira thani mundu muka special mundu muka ibikia kuthika mathina make ibikia kwata mwana ethani mundu metima kindo ta seminalisis kuisa karota sperm count yake yindi kuza mundu wa block ye thino wa nini yake kwisia mundu thino wake ni mau kinu kingi thana ume ndipinya wa ume etha mundu mepa ya musavina wake wa ume winthi usunungi wananga mutwano ndakigwizika kwa kumbona ambie ndo kwatembea nde kuimanesa undu kuna boni kandi kata ni mutethesie ndawasavinya wa ume ni naguo etha wi mundu ume na una the no prostate enlargement ni utonga isa kuni mbimbu ukethana problem kwa kanthenya habo clinic mathinange tutwa na kuita thini wa una kwendesa wiki mathina ma answers mathina masa nangi common mpaka mena sana cia high school kana kaikwa kewe wi blood tete kana mundu muima ile kwa wiswanite gas yeta discomfort ibuni ya mundu usu kana kola ni buyonde aya kana tuna kuwa mko ya utapika kwacha etha ngo ya utapika na kutapika ange metha na heartburn kwa munukuwa aya kando kanini munukuwa metha na acid ta skuma aya mboso aya ndengu aruso na maitha kabara malutasu ude no kuwa heartburn that acidity no kosone thina wa ulcers una thina wa ulcers ni wawo ko ungua mbau wale wani kukweko tini ni wale wani mutwe mufikia ya kala muno ete kuitwa nesero na kanini miao musuru vikia kusota bikanda kame kana kuthi cho chumu kibara cha mbibi kana kuthi cho kinanda kame angi mambi yako pa batamoti la pepa akwe kuthi cha kechusoete lewa keke ito kumbe tize na wa kidhui tize na wa asima tize na wa pneumonia tize na wa acid tize na wa ulcers usumbwa mundusu na many problem cause ya ulcers ni bacteria wa H pylori 80% ya ulcers ikoso ni that bacteria na nise no miwite karo no miwite monopio kuma thina mathe athimo thina wa H pylori no with these symptoms amina kutabia kuwo kapakwa ningumana kana na thina wa ulcers ngutuma choo cha kukipika kuthima kana ndakame na action thina wa ulcers na thina kimetwa ma infections bakwa cancer ya maumo ana na UTIs ethani wa winyewa kusemsia kusiasiri ikwata bothi mundu meka na mundu muka uma se distance semsia kusiasiri thani mundu meka na ni mundu muka ni wakina na chau kina wo mwingi that is pelvic pain kana abdominal pain wewe no kuwa wo mwingi muno na kitu la mpaka muongoni wewe sia wawe mbio kwa wawe infection unaona so tunakuja tuna clarify mundu ni infection kumsumbua ikani mbio sina dhina nake una dhina wa infection no wale wani muongo no wale wani mutwe ni wamba ni make ko ke nyunga nai ni ma to ko ndu that wo mwingi muno you also have painful intercourse lathina musa kuni we wawo tukati clarify ni chao kake sumbwa mundu yo kwithima mundu na mumo maina meko ni kindu tunapima kwa damu tuikosa mpaka kwa damu tuna refer scan twistika tuchimbe mtu zekila kio musumbwa timu refer scan nikato te report ya chawize tuyika scan report ya scan with mundu aitoanesa ki accuracy kila kio musumbwa thina wa mwi wake musesa mwendo nenda ukulilikania yo pe maundu ma daktari waweta na wethia maundwa ni wiwato hane wa maweta wewe mwenye ni isa kuoneka hata andu mesa ungele wata kwanza niona kata kaka au meka kwithia ndio ni masia yani niona makiala ki ange makutuma watu ma text message na bikanza ikwe nyingo uko ni asimu dukana na problem ni siri yakwa naku dukamigo ni baadhi uko ni asimu weweka ni dhani weka likombie weka kana witha wange bainda amituki that's a problem na tive na wasi uke kwaku so kombeso mbenye mwenzagu di motoslesha anda pasia no bado there are some women matewa abatosu lakini matumete miaka mingi family planning method baki ka affect their hormones uko na mundu ila ona hormones ya mrokosa mbio change ona mundu ambio skip periods yake that's okay January so kama mwaka 3 bado mundu su aende na kuminela sexual desire yake because the hormones are
imbalanced. Ndakale wona ngukulie kana ndo metha na low libido. Akametha pia na low libido. Okay, ukiucha ko ketha ndegwa pako na banini pautu hunde ande ndesukitha kuile ndesi lakini there before aina yo lakini yo kamwene wake akaimetha nayo na muno muno tha yithi na wachau wa hormonal imbalancing balance hormones iso ka back to normal na musaki wa yaila. Okay, Vakwandenya Herbal Clinic twina musungio maundu asuku igotenda kumatabia mundungi maundu asuku mo biniye muno na nusenga wambelilia ba by the way kwandena tiuthima to tabia thina wiba meiba nenge wandawa na uibwa wetelete chao na nundu alame ukule namba ya simu ningu unengelelia mundu mawebu no tenda kwanza kuona na nonde na angi maikwenda kuona na nonda kitali mena nga ukuni ya simu lakini duka mbona dukamane ninyo te kuita pyu nundu kumita exactly. Wane kwa nini skip ya na thie mali Wednesday next time nyenge mwenenge watala na thie masi this Thursday nyenge wathika like that nye nenda anye mwene na mundu akwa kuthima ndito mamu ndo nabanini nyo wana pembe ndani nini yako ikungira biketa kubisaka bikono de chao uno niweka so kada mundu epasa na kitui mutomo na ekanga eba kabisa utakwite nako travel back kitui kana kukumbana no nye mwene lakini na mai mobika yutaome no ne thane se mayenda manika bethe bwa kendo kimenda daktari ta mundu mekukumilela kwenu ise betha baile na baile lakini ndo ne tu kwetikila ndela weta ekati munenge na mbasibu kyatha nuko ni osimu wa mutetheliwa kulawe kiutio weka ndi mutumio ndawa bado exactly akadia kawa kanoka munengeleanilia na ende kwa kubwe wena thina tosu namba ya simu ya daktari ningu unengelelia wae makwisomona ndukasendi amona mukuni simu na nuko utethi ndo bailete namba ni yake ni 0720 641 059 kana alama Airtel 0732 279 727 Vakwandena bekubwa nduke kale bomusie ona wae makumona na metho mukunie simu bata wakune kuboa na Vakwandena bena ubosio mundu endakitale tumino kelele kelungu tilikane no ketha ba neto ntabyo ketho kiita mawomeba uningezi wa masaku kono mama masaku muthiri kwa masaku bo mbere so thenge masaku ukamasaku one wa keli na ketha ndira bonza mera kutabya monde ma mutambuko mauma alsasi mauma infertilities mauma infection monde atundebe kuita une wa keli tukubane sokoni wa masaku ukambija vote mesaidi nibikie na mbise witu wako nibikie kumutethia na kwenda ni kwangeni simo bikia kuya nesa nigana mwikio muno niyo ndukabya liwe na kwekinita kina nikithothesya tukichoka kabisha bona mina kubwa na kanda itaka na kwendia mbisi amu kadima ngene nisukali ukusumbwa I refer you baima na kunenge mwenye nga wasukali no nywenda wesu niko psychology nyenga wa mutambo ngengo nanga muno ni binyweyo ikabikia kumbosya ethenya ndawa ya pressure urifa kwa daktari wa pressure upaka daktari wa sukari wona ku specialist ya kila mwo na fatimu ngukwa mawa sumo ndeke kuthia yana bina kwa tebe nila miteto tofauti miti ya ulcers tiyo ya mutamboko tiyo ya allergy tiyo ya infertility nona so ndia kwata miti ya pressure kana ya sukali lakini withitamuka ini museo nisenga kwata asante na nundu wala mateitha masaku manengio mithe na muye bange na mo kuna simu kana na wani credit no nithi bala we tutabe kuma wakatatu kuendea kethaba so the coming Wednesday okay ngethi watala na next week ngethi wa Emali tala ngethi wa Nthoki guest house na Emali ngethi wa Kidumol guest house kana wa this week ni bama si nyumba itawa Jabulani guest house na wakana wa next week ngethi wa Thika Yulwa Lista supermarket wakatano wa ukite ngethi wa Matu Paulo Thika Lodge opposite cooperative na wakatano wa next week ngethi wa Kibwezi Kings guest house wathantatu ukite ni Kitui andharusungi wimbe ngethi wa wote Kitui ni Singi no Garden na wote ni Morning Glory wa Chuma na Mwea ni Nairobi wa Chuma ni Nairobi Rwai Kangundo Road Ilayi Nairobi Rwai Kangundo Road vaunyu besi na kweta wa Duni Plaza first floor room number B3 asante usasa mwandandi ulilikania Vakwandena tuita nandu makabwa kendo chake ile ndandu na mbesa ondo kuibona na ndakitale no gomo kuitana ndesa ukunenda wa ata udhimite na ndakitale to nakumuvikia kwa nambesu to unengelelia na ku twa utabya ndini wa kundukulokethi wa through the week une mama sako mwetelei nukukamuite ndukakie mukunie simu ethandu enda kuone kwa alama asia ndie ndambone mukunie simu kwa alama asia nenda una ndakitale mumande baya nyumbani ya CCU opposite St Mary's kana bakube na kubika supermarket ya Massmart na indi ndukesa kubithe wano wau nundo Vakwandenya Herbal Clinic twibo
twiyumitie tuthime tukuite uboe na ende tuyekana naku ndatu ya muthenda kitale nikenda tumino kilili ni thuthia muo nthe we subwa ni thina wa mwe wa muno ku maybe ibe kundu wa ndio kwa habo anyonda wali akosa kutetheka athio kwa ndio akosa ana kutetheka kutetheka ndakanditha sina mundu ndakanilinganize na mundu asia ai hapana ni kina neka na ni kwa supplement si hapana ndukanilinganize sina mundu ukanye mwene na tikune try ukanye mwene kwa tovocio na ni sure kimundu sio kukia kuvoa ni makinda maingi muno ende tukwende binde sio musisa mwenda tutikilie yetu ni ya kilungu kitu vaunya ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ebindane yengi tuketha tuikwetea mawau ange meke vathukanyo tibwanesa ino ni Mutongoi TV.